Komor ovana junrao mitsudo zaba ngamu nko rehma ngamu nko resiti njema ngamu nko maisha mema insha Allah. Hezi baraka za Mwenyezi Mungu ne mitume ne malaika watukufu msamanira ngulekeze telefoni mbali watukufu ngamjawe kemati emakatianu kamnadoro na hakuyu harimazerezo mitsudo zaba ukekomba yinu damino anama manama na mwana banu Jafar Ismail alias Tilachi mwanama mtukufu Idrisa Musa mwanama mtukufu Hamad Mbaye mwanama mtukufu Benisa ya lahara mwenye mtukufu wa ikoni mwanama mtukufu Kems nana dungu anziha atibaze mwana msho hangu dungu rungu abahe mzaza hangu mama mwina tusaini nana dungu anziha wadungu anziha hamade mwanama nadamu huma mboshezi hamade mwana msho hangu mwanamsho hangu zaujata mzee nani presida wa RDDC udungo rongo wa adiseno dungo anziha fakihi mradabi ngwa wenji banu sinashina nwafumbuwe shanganzu nambowa nama wanu kabane komba yinu esari ganye indemana kamnador duone makatianu haku armazerezo ngarjo huja kangabo evenement ilo grave evenement reshi ngarjo huja donc abo evenement resha zentuzinu de porte-parole wariwa hedaula ya mabajani tinamba dola ya opposition za wasazi mitsudo zamarangu hali kabwa komori banu kabati opposition shanjwa daula ya mafiti daula yonafiki opposition ya ndrabo opposition sudo panga ndrabo hamba opposition ya bweti dede bweti opposition ya mabajani yende tamu yangu kama itiliza kuyo opposition ya mabajani shabana basanga judambo kaya opposition yidungo rutola mundolani donc abanjo janjibu message ndani yevene majazen suzinu etinde démission ya porte-parole wa heda la mabajani Razida Abdurrahman Ibrahim Abdurazak alias Razida ukarazida bwa komor haunesa kaima na mme haunesa kange na zifu baziraji haunesa kange na konze mitido haba mwanambe dolo na konze ya konze lahima tilalala konze lahima lona lahima bahirazida olahimi le konze lihimi razida ntoswama habo na balika ulilo ngon gantoswama shayo de verite razida hunisa kaima na mme ukaeka ko mandewa ukawala hunu Faransa mashababi wala hunu Faransa maktivista kwa nahuja wadum dikte donc ukajuja rimrende hommage mhu wangu mtukufu Razida l'initiative izo ya renga les initiatives ya renga garjuja rimrende hommage bwa komori yode message ya hadani message ya bili garjonji ya haruma mhadu shami nkado yani njakanja njie ya feri ino ngasina 2 semaines banu kamjano na bakomori na jabanu na kamba na kaunjia ya debayinu na kaunjia ya problemu yinu ya hangu bene damine monexi wa hangu kamjano na ngasina 2 semaines banu parce que tiramasi tambaka tina zinja tsena tikado hamboka wala nitowondo lani kana ujarma zero zado jaifishe tikado zifikiri shatsuo mumono rongosu kwa jana hatwa message na mweshi ndoba komori bamiti kantitishia nizo akahamba nabo hazamba rokaya mimi izo negociatori akahamba kaja nivumwe simu hangu kaja nivumbua sha ize message akatoa njaka ntina kahishia mika njazi shahata shati paroni wandu tsambilwa amchesha ngojizo emana utunda wakantiwe shezo na kamba za bariri emana utunda wakanti wahamba izo na kahambyenri surtout ne le suala na hambyo kaya ekuja do parembro mshangu presque tous les jours kuja don para ya kuja doni para abona kaminai emana watu jibwele suala hilo jana ndrabo kaufanya message ya wamnyanya wa hawos kwa jana donc emana njuka njenje njibu kadabili bwa komori akadabili ay inukado yane tizamba nje kanda zinjie shanga m'oblige nje nimreponde m'oblige nje nimreponde izo ya hamba makaulu maili ya hamba hazamba nrokaya ariha kamlola baro la dema na wafundi wahe
mcheshi ya ndogo jizo womri amba hasomo ba Komori womri amba ria docteur ndi hasoma mwazi zenti za sharabu uke na mwishiendo na mweka ntimwishie uka njaka na shua fundi wangu mbaba hahe hanipara habana lole mwana hahe njaka na shua tikubali pasko lande mwana wafundi ilo suala la hande njunje ni mchibu pana suala la bili ya lambati na ba Komori ukaizo vraiment haunesa kabisa ngonzo sinabo kangwanzo haunesa ka ha declarer guerre mina hi kon haunesa ka habasa hani declarer la guerre na mwisho akahamba lisuala la bili ba Komori hazamba rukaya anemana na ka propose ni mlole ndabo kaye mwanamshi hakauna tabu hakauna problem zinji hakauna tabu zinji kajaka uyenshi hawema kajaka bie mwanamshi hizo zilanda huna ndaho non vraiment izo ndezani choqué surtout njabanu njibu njajo jani dazi ba Komori e ma conseiller wangu ngamisurika minja wapara na nganjuka janjibu mhadushami njawambie ma conseiller wangu njawambia parce que wajona arrête wajamba non bon négociateur tijibu mresi baba la kajaka namba kajafanya kajatoa même pas des explications kajaka na zuhamba wano hahisanrabu katuja tonga mojebo negociateur utimjibu nono ifonjibu lesu ala hilo hoke mwanamsha hakari matabu hakari ma problemu hakawya shinai ifonje njibu parce que wala kajibu wana hafanya message hakambo wana Komori hakajulizo wana Komori maana ila justificatif ya kaunesa maana ya kaulele mtwalaka hangu yabanjo janjibu lesu ala hilo kena kirindazi yo de message yabeli batukufu tsanza ndo letsa kuinga ntsonji yar mo message ndani rani jaje message ndani nganzo ni vire mbabi harma le grand ministre des sports Sarkozy gani monsoni rapidement ba Komori photo tsali nurangu sanja ranja nja charge vidéo chana nzondande quelques hommages à Sarkozy Jafar Salima Alaoui Sarkozy ministre des sports gana zeni monoseni ukaya tsawa nwe sawa swili he sawa swili linu foto na lirenga njawa hina linu foto na lirenga toye he saha swili ye mzeye Jafar Salima Alaoui alias Sarkozy l'un des hommes forts wahe Chesiwa Shanzuani esa suli leo moroni he yabo wenda wa hunra zemedai harma yensi ya Madagascar harma les Jeux Olympiques des îles kamjao karhunro 56 médailles 7 en or ba Komori un grand bravo à ce monsieur un grand bravo à ce monsieur Sarkozy misonabo kaya yensi ya hatungaranzao des gens vrais wanru wa kweli garanzo wanru ka walona hamune yensi wanru investisseo ngono wanru walu auprès du peuple bah Sarkozy c'est quelqu'un qui est auprès du peuple, il est à l'écoute du peuple. Sarkozy indemana kami heni sabese sanjo hapana njula mtukuza heze hazi njema yafanya nana zi hazi njema afanya we makatiano Sarkozy. Mais quel monsieur disons haba Sarkozy, mais quel monsieur, un grand bravo. Salam wana mtukufu Hamad Mbaye wana uka Sarkozy misudo hambo kase l'homme fort wa heshe swa Shanzuani kabasi mda mtendai hoba Komori Sarkozy wana uko wanzuani wa mkubali o wanzuani wa Mwanza wana o wanzuani wa Mwanza ba Komori azalimi tsudo hambe president wa daula president de l'Africaine e kango donzuani bahia para Sarkozy rangu hamabakanga mdonzuani Sarkozy ngi hamandi yendi atozingara shesi wa Shanzuani wainde parimo wana wasoma ndondondo walona akili ndondondo wasoma ndondondo dizuna haba wasoma ndondondo harima shesi wa Shanzuani basa Sarkozy endeki wando wana wanzuani wasoma ndondondo donc yeye hatukuziwa ye tukuziona na Komori ye hanzi wana na Komori ukaheni posto ya nikiwayo rai jani kiwe posto ya he ministre
des sports handraka ministre de l'éducation hafanya hazi njema harmal ministre de l'éducation na maone les écoles zilonzuani heli ya zilikoles zilo yiho heli wandakado soma heli mafundu wakadoliwa isa Sarkozy aka ministre de l'éducation ba Komori so yabo ya januko posto yinu yabaranse posto ya he l'éducation yani kiwe posto ya he sport na mwenezi ze hazi njema fanyao na mwene ba Komori ntokanzani bire babinti tarma Sarkozy ukangari mshukuri yao tsawanu ye délégation ajamba les athlètes waka Madagascar juzi et ça wasuli le Moroni et ça wasuli un grand bravo à tous ces gens-là, un grand bravo à tous les athlètes comoriens waka Madagascar. Voilà, un grand bravo watukufu ngarinjia wa harma e premier message zamba nganjonjia ngamina uzade ngasina uzade yabo emanyanasi razida yabo ya démissionner. Zintido samba bwa Komori banu misurambo kabanunga bwanru wa Komori afikira okaya banu reja banu sisi maktivista jasi ngwafikiri kare jabanu ngarujeru kansera bandrabo rijeru do bamnyanya rijeru do jafishe rijeru do inventere haba rijeru do jonesa rijeru kansira do deya konga bwa joja banu na reshe negociateur ba besengonde ya demru besengonde ya pweni hansi besengonde ya pweni magozi mru ngabo fikiro heli neyo tinesita muhangu ikari jabanu ngarijora beza kweli misurambo kanga jobanu yaborifu yo mahalani pia ritundu riobserve riparambaza wandu rinjia harima ze media rinjia harima ze interneti rinjia harima le scientifique iho pia rinjia ngeri jabanu yene mana ka misurambo kayekati jabanu mika alezi kanga rongo mika alezi ay kontwanza nje ntabi hesanjo karongo ntwanza njeni ndo ni rongo yabanu ni shemana ma bonegosatwe mana some hitima bahundeya mana some hitima bahuni kazandrabo kwana anazonike alezi ntwanza mdaja ni shangazi isenjo kahamba ntwanza yinde mana kamido hamba ukaya mimi negosiatori mikashangaziwa hata wano mikashangaziha mimi negociateur halafunga bwandu jabanu wafikiro kabanu izabilitsena ngabo wafikiro kari jabanu negociateur lange dada ola katsi mwema bangu dorongo ari mazerezo sociaux ngabo wafikiro heliyo ukabanabo sisi sanda si rongo wa ari mazerezo sociaux banusinga simalaba abanusinga simalaba karsina akili rianti zihaziza hatu kartuneda hazini riantu andwa shatu kartu angalia riantu wana donc banusinga simalaba ngabo wakomoratu hanse heliyo wakomori ngabo wakomori timlabiani wakomori watu hanse heliyo ukaya banu bandu wa hatu sisi rongwari mazerezo banusinga simalaba ngasimalaba donc zintizamba wa Komori tizamba samani banga bujwa kalivano telefoni bese pariamba bibani paria ngono wafikiro kabanu banunga simalaba shatizambo kaya zintido zamba eza razida eza Ibrahima Abdurazak alias Razida zintido zamba ukaya banu ba Komori kabati opposition na mtongo na opposition heli warendi harangu hali ngabo ari front commun élargi ngabo parao opposition ngabo tsazi nous ambions des transition ya Mustafa transition ya Ziko transition ya Musawi balata ngabo transition ya Hema na Mabahe bana ndobitsena ya Hema Shababi wa Nurdin Mbango ne transition ya hao dena Hajimbaye bana ndintsena opposition ngabo ze parti politique zinu UPDC ya Mamadou et parti Joua ya Ahmed Abdallah Sambi ya parti RDC ya Mwinyi amangalie ya opposition ya kamili wa Komori ebanu wa jendanda emana zenti hama Senegali mana wahimili ya l'opposition ngabo opposition zima wahimili ya l'opposawa wa president Macky Sall Ousmane Senghor wa mwimili ya wanti pia wa tsomimila Ousmane Senghor ilende mana wa riveo
kamtu na parti za saya za opposition Senegal yonzima ba hitsa wala watsudunga Ousmane Senghor emma na nyinyi opposition ya Comore sérieusement mitsudo hamba ekakoli ngamanzo azela sebonti ekakolinga nyahamunyensi ekakolinga manza wana Comore emanamtso kabadzima tsipya ma désigner mrumzimo mtinda zabariri shatsanga mtsungo khungua obtizamba ngabo front commun hunu et front commun élargi ngabo l'opposition ngabo ze transition ngabo yunu msaja jenri Razida ngani mshukurio na minga ngame mtoso Razida ya ba demisioni hafanyandra ba demisioni Razida hafanyandra ba demisioni haunesa tizambo kaunesa kai mwanamume Razida no vraiment titabiha yabona una wanyanya waliwa bazima wajeba no kenso domdia na mtone shababi ololo maore tumunanza hanji abantu Ahmad Zainu de shababi ololo maore na mweshe video ya hejaneri ya kanti ya Razida hata hamjazungoni hampanwi hansi hadambaba hina mtazahahe hamjia tena hamkazazi fumbozi hamkaza hatomwili wa hahe heli yaliyo atinasubuti na bimirongo tina hamba ezidwa ziziro ya kaukaza Razida sukwa jana na bo wondro lobazima ba Komori eshababi ulo maore wondro lobazima dina wondro d'opposition tu akanti ya mdia bari ha démission yemzeo ya tsohanza ya doju sekofia ulo hunu demzeo la tsohanza sekofia Resident ya démissionné yambo kanarindari mwele élections na mweshele message atowa hambo kaya Resident na démissionné na mweshe message Resident na démissionné bahe Abdelabdou Hassane mwana mtukufu Abdelabdou Hassane hazamba bahe Resident démissionné Resident tu a démissionné sur quoi juzi wala wandu wajuha wamba tena na wajuha wamba wala wandu wajuha wamba tena wala ndo kaibo Resident démissionné wamba Brazil we traître we corrompu keje Kabilu démissionné we tihinru na mweshi ajimbe swali na bala wamba ya démissionné tuwa ha démissionné wahimitse na bango mde yao ngwamponi hansi yo izwala ino sio kakoli kamti na fariki kamti na direction kamti wema kamtugezwa mambao kamtugezwa manzao yone fasira bwa Komori yune fasira yapo ha démissionné mwamba démissionné emana muhima wapa mdom dia zabarindri emana muhima wapa mdom kazaza rabo zabarindri mdom kazaza rabo zabarindri Ahmad Zainu Hajimbaye na bangu wahanye mana zabarindri yonde mana kamimi mitsudo hamboka yatifanyandro yabo namlawani tifanyandro parce que zini zuma tsonifanya esana mlawani mjwesa hiyo négociateur la traite négociateur la katimwema ola daba négociateur ola nge corrompu banu abona uzimba na zinu kasinda ruma mruja kabasi mndu ruma mruja banu harima zimba na zinu kabasi mndu na banje banu harima zimba na zinu kabasi mndu anipuse shazinu zinitiatifu za hangu esanjo kanja changer combat nende nangaria azali hauna ngaria mwinyi hauna ngaria Mustafa arme transition debejo kanizia c'est ma liberté c'est ma vie c'est mes idées pourquoi manzo mnichanjo wenge mnikamadani nontsonza nikendani ça c'est mon point de vue yone point de vue ya hangu yabona bantsindanyi nti d'accord nizo mfanyawo ganangari mrunda jine yenga mtojo hima mnideye ngamtojo hima mdoni kritike ngamtojo hima mdu hamba izo na dofanya minanyi yune mkaya banunga bandu wa hanyu kamtojo fasiri ya politiki kamtojo fasiri ya unyanya uka politiki mbali unyanya mbali izo kamtsushunde ubemba izo kamtojo fasiri ya politiki dizo na hamba wanazija na wenji maaktiviste wenji kamtojo fasiri ya politiki raha zikarachungwa na hunu Faransa gabandwa waka goshi waroha wenda wangeria Macron est-ce que wandwa walu goshaba ngwatungwa hima wedea wandwa wakenda wangare Macron ngwatungwa wadea yewala dobi woimeri ulo hunu wa iersa wale parando demer wa iersa kajeda ngaria Marine Le Pen kajamangaria
Kajamangaria Marine Le Pen, le Front National. Yonde heli kamna shinda yonde heli. Donc Razida leo ha démission heyabo katsuhanza do dictewa katsuhanza wandujanyi mdoja banumwe mwempuse. Yonde mena démissionner Razida. Na ninga nimshukurio hafanyandro yabo yatawa. Sazino hapa sabasa ngabo front commun de front commun tout court ne front commun électoral. Et front commun électoral waundwa joka hindari les élections hama de mwana mtukufu Razida. Yonde front banabaze tizabaze abotizo front commun hambili de front commun do watso hanzawe darma les élections nane front commun électoral. Et front commun électoral waundwa joka hindari les élections. Ne front commun électoral wando wandua Razida. Wonga nanjwa shukuria wa undarma les élections. Quoi? Donc gandrando hommage un grand homme à Razida. Yaunesa kai mwanamme. Yaunesa kai simru ya do jabani ye diktewa. Yaunesa kai yemru kai hanza yensi. Haunesa kai hanzi mwana mkomori. Haunesa kai grand patriote. Ibrahima Abdurazak alias Razida. Porte-parole wa l'opposition ya mafitsi. Ya heda ule mabajani. Ngono. Hafanyanda ya tawa. Na mtuwa wanaka ya Razida ya roha. Kamjowe na ya mramplase. Normalement ba rohau boto kamriamba place esayo uyo yake porte parole chatso kwatina mbamro hapa sa hata mbibinu bana. Donc tikanzani bere mbabe arma e mwana mtukufu Razida uka vraiment esahelewa kati de helino ti de helino kena ukirangu 2019 rikevano ripange kudeta zinji rifanye kudeta zemine rieshuwe rifanye kudeta ya he Algerien yaka Marseille wakanzandia azale bonse rieshuwe rifanye kudeta ya he mapesa ya majilisi rieshuwe rifanye kudeta ya he ya he zombo barufu ya ronesa harma zerezo rieshuwe ye coup d'état wakasuri ronti pia wakasuri certain ukawadoza amba tatiamba ma message kwa juzi wadoza amba kaya azalungu gardio msisabonsi avant 2021 gardio msisabonsi ngono gardio msisabonsi ba hi 2020 ngadin repete tena 2020 vaka mwana mshe ya l'eau dans le sud à côté de Marseille et madame Chaou Watim Komori Shahalolo ni jaishi retraité wahe famille ya hambari cousin wahe famille hambari hamloola bahida ula mabajani wende wapange madame Shaola wamhadaya wamnika de promesi eka azali hajahunu salamu na mshango Hafsat Hussein Muhammad eka azali hajahunu ngaranzo ufanya hata umemvito haho donc abo mwanamsha haka d'accord sha e mwanamsha atofariki 2019 ay 2020 atofariki ho wadi wa covid-19 bon donc imaginez que mwanamsha kajandra ya hafa azali e mwanamsha ndizo mwanamshendizo msamahani banga bantu tsauno bantu wakabira bantu msamahani mwanamshendizo hawahi bwa Komori halalika azali ho hahi eza jokandazi ijo kirika mwanamsha yamlise sumu yafe ijo kirika bale dole mabajani usa ujujwa kange kula he mwanamshe uende yiho ndo wamuwe. En tout cas l'objectif ya hawa tokanzo wafanya hata mwanamshe ya invité azalu hahi il a 2020 il a demandé wakadwambo karma zerezo ukaya azali ngarjo mtoa 2021 ngarjo humtoa yonde verite bwa Komori yonde kudeta wonti pia wahead la mabajani wakasure certain ka azali ngarjo muwa ngarjo assassiné avant 2021 kon d'abord kaulinde mwanamshawu. Donc Razida salamu mwana mtukufu Hussein Said salamu mwana mtukufu Raji Suleimana. Donc Razida hafanya le bon choix ukakarti na choix na rende harmaze voti e bana ngoma nzo yambe Razida ngoma nzo yambe
Donc un grand bravo ye décision razida ya fanya hafanyandro na tena hafanyandro yabo ya demisione hafanyandro ono zino alama bwa Komori alama inosoka koli banuko likabasi opposition Komori zinsido zamba tsazino chingwa huja bwa Komori. Salamu na mtukufu SDM imkina usaini salama na zundelei watukufu ngari njia harma ye dernier message zamba nganjobira haruma muhadushami nganjobira harma muhadushami hazamba nroba Komoro kaika donja harma zerezo yekadu kansie shia ze droit de réponse zinu zinambo banu yekadu shia shahi parahe ye parwa hambilwa ntsoba no dushezo na bao ntsobanu weshe message yinu wishezo na bao mime message watosu kwa jana tsokati tishia pia intégralement njarate hata mnamo woi bumhadu shami kono donc tizamba ngasina 2 semaines banu presque 2 semaines njanji de bayin parce que sono kapa na abasa tiranti abasanga ngam-observe nganda zoni kensi ndo angalia nganka nkonsi ndo angalia shanja kajwa kama mhadu shami ngo jondre kilo ujebanu ujoji justifier mana wakalole mtwala kahangu njaka zilinda hata gwano njaka zilinda hata bomhadu shami shatsi kaulinda ukangu hobanu ngwanzo unjia ferinu ngo yambo publiquement premièrement tika hulinda ujibule suala na unahambialo kuja do parembo mshahangu kuja do mpara ujajibule suala hilo hauka kusanzo jibule suala hilo sha au moins tsojabo Komori ngantsoswamaha bakwele zenongo zibiri nayi ngantsoswamaha bwa Komori bazenongo zibiri nayi harumwa holole mtwalaka wa négociateur zenongo zibiri nayi zoko elizibiri nayi ngantsoswamaha bwa Komori nani mwanashi wangu négociateur nganutsauswamaha zingozo nyangu utsofanya utsorongo abuka dakika mbili au ndaro basi ngeonjari mazide basaho zingozo nyangu amisona boka basi wanadamu banu si wanadamu anyo kiri ujorongwe banu nirongwe banu nilapize mungu njenso abeli ntsayiswama ezinji nejabanu katida mbuti njana imito tsaswama ifundi jibril mja param tsaswama fundi jibril manama mtukufu mhu wangu mtukufu Abdallah Dwasani nsuna paro mdeya mtsaso juhansi yo uyana tsaswama shayo ndehela hangu mimi negociateur enga eka anjokati kosa ekatsamba ndrabo ekati de amrubure kono ekati njia nayi mimi wanadamu si wanadamu bahimi reconnaisse mimi zo deja zo nitabisho rohoni nsuna Abdallah Dwasani zinitabisha tsono kabu balatsinja nayi ulande mwana Abdallah ulande mwana ma balatsifanya bahiensi yote mlapia na tanjasiwa wallahi numsoafu njasiwa masiyo sifikiri hata mais qu'est-ce qu'il m'arrive balatsikada Abdallah Sabarindri wallahi numsafu ba Komori bahitsi kabeza njobo tasini ntseswama jusqu'à maintenant ngapordu wazam tuna nakada Abdallah jusqu'à maintenant yende mana kayinga ngabo proverbe yamba okaya dans la vie mbruna fanya hata yatifanye erreur zinji mbruna fanya hata yatifanye erreur beaucoup d'erreurs dans la vie parce que plus tard makatirendo iho ngojodo regrette heni saya so jodo kanti we fikiri ebalati aboko tsaswa na hasha tujungo jodo déranger ngo jodo tabi hambabi na mimi izonjodo tabisha mru mshahangu ba Komori yemba benga misure ka justement kazina roha hotso ni hangu mbabi hiyo ndabo yakubali yende alolani mrwama mhadu shami vraiment ganji sante mimi négociateur ganji sante hama coupable ganji sante hama comment dire ganji sante ntujwa tanjo ka trouver les mots ba tuko fishanga ganji sante hama disonanda hama coupable parce que et madame Chewo inge jeune mon ex c'est une jeune fille très belle. Comment ça se fait d'aller mrundu hazama mhadu shami ka ungujular mumjwa mbeni hela hahe ngono hela hahe mhadu shami ukamrundu hazama dola
comment il va na mwanamsha un jeune fille comme ça india mrumbaba mandola mhadushami mrumbaba tsuato ya lo Japon ngani vraiment c'est comme ngami coupable parce que ngani mhara samaudu ya agenda ondre de problèmes graves swafi izo ndizo mi le mhara swafi ngani mhara maudu izo ndizo mimi vraiment ngan regretter swafi ngan regretter ngazinta bishauka toujours plus tard badi kamnezi Mungu hajalia haundomesha mema c'est très bien tijojibiwa nganjojibiwa shanga nziro zindizo nzirao izo ndizo nzirao mrujola mamhadushami bakomori bahizo izo ndiziloro mihango vraiment comment mrundu hazi mrumbaba mamhadushami ndo arenge un jeune fille comme ça yema udu sa ujorate ya bamba ngojo mnikamesha mema iso non c'est vrai madu erate mhadushami c'est ça kwano tizamba wengo julo arimo mchwambeni mhadushami ngojulo ga manana beheli yonga bwana de jeunes filles comme ça kama mwanamshe tuo mumbeni hakanzani mloole nsiyoti kana mwanamshe mrajina na kanzani mloole mwanamshe wenda lola ni mrumbaba uwa mrumbaba swafi hanaye ngena bese hakana bese bala swasa 50 ans msamahani 50 ans wenda mbaba uo bahimba wenda hamloola babiri bese si moi tizi joue samba merde ko ba ha mbaba wenda lole mna une jolie fille comme ça très jolie comme ça une belle femme comme ça bueno une belle femme comme ça bahiba tsobira 3 ans 4 ans mbaba wala hafu da unu faransa hafu babiri enabala tena besebala 2 ans mwanamshe hafu tena wawahi wazaya besebala wanawayili afude mana boka mnezi mnajele watizihunre mhadushami shati zamba nganonukaya mtwala kangu kajamerite mrujoi kajamerite iso ni zonra umaudu shati zamba mnezi mnajele wakewema wayeshiro shanga nziro donc abati kanzanda jimhadushami tena message ya katoso kwa jana bomhadushami ushiendo kanganurejei tena wetsi hindu hata na tena wetsi hindu we crimineli na chido rejei we assassin wanu jitizamba ya wakajaba no justifie tikado bango ngo ujo tsahiso maha parce que kamtina raison zendongoyo zibiri nayi na nyinyi nganya mfotif kamtsonza mkubali kamfanya nayi ha kamtsonza mkubali ukaya mfanya nayi zendongo zibiri nayi na yonde hatwari lo banu yo hatwari baizika do fikiri ngojo banu ngojo tseso amaha wana komori nana wewe negociateur ngano tsoso amaha bakolize ndongo zibiri nayi basi zongozo nyangu tizamba bumhadushami ikakoli wena nkili ikakoli husomo bumhadushami nongo jondo kazi zandongoyo zibiri nayi ndondondo kaluwala mbosu kwa jana uzamba ndo kasi kanena lole mtwala kawa negociateur baula ndi mwana wafunzi ngana nzonu pose question yapo emana watu kwenda humlola rangu haleza barindri nsuna kamlola 2016 haja hunu beseleka 2013 au 2014 hunu ila 2014 haja hunu Faransa 2014 2015 2016 afanya 3 ans mwanamshe kajandwa mrumme ya mlola mine mruna jana para na proposition ni mzaza hangu nana mjomba ha heula dungo kaya harma chaîne libre de Comores Mohamed Abdou papa mzabudi chawangu ulodungo kar ma chaîne libre de Comores tizamba ule mjomba hai pourquoi waja tizamba waja wanitsanje na mlole tijasi kubaliza ngo hizo emana nakubali za barindi na mlole na mbaba hai ufundi wangu hanisomo zentuni pasho ja kunu Faransa 91 siwahi ebala mruha baje kamrungu ni kwale ziwa kamrungu somadu abala mrungu ni kwa bala mramba fahamu mramba baje ende akaunisome zinru hatu no swale ziwa yabo si hali yabo ntopashia ti ja kunu Faransa zenso hizo tikaho sheni hahe yabo ende anisoma mbaba hahe yabo bangu olafundi wangu emana nakahenda njakanda kaifundi wangu no tikahenda parce que mwanamshe tikadwa fikiri kaina akili tikadwa fikiri ka hasomo tikadwa fikiri surtout na tena surtout maana nakahenda surtout ukayema ne sila mugujenda some sedini oyima wafundi ngujenda ni some sedini wono ngujohenda ndia ni some sedini
yani someseze aya ya kansiri do some Qur'ani ya kansiri do swali izo ndizo mimi wallahi na msohafu wallahi ndindi bwa komori takhalifu yani umba bwa komori takhalifu ya riumba bwa komori ba hiyo de mana na kaunda na mlole dabo kaya tikado linda heli mimi na negociatori na kama bandi bo mjaka bandi sa nenda liko limito jo hangu shaheli na kaya à l'époque tikama tika un peu perdu halafu tikaduna ka mwanamshe wo ibada woyima na wafundi ngujo wo silamu hasomo mbabai hamsomesa ngujo ndake ntiado ni somesa e Qur'ani rekensir do soma rekensir do swali rekensir do ya don somesa se aya iyo nde mana surtout mimi nakenda namlole dizo basi dizo mhadusha midizo shanja kahenda kari wala mwana wafundi nono dizo tikanzani profite nione kama mwanamshi kweli yabo yazolani fundi ngena akili hasomo msohafu yende ya dado ni soma chasse ne sonruye contraire malheureusement c'est le contraire hata zero donc mwanamshi warane jina mlola wandu wenji wambeni watendo mlola taka batsimri ya henda waname wenji wambeni hata kwa agenda ngono ngabo yeye mwanamsha damba katsuhanza yeye ngabo wa propose wa mbeni wende wahara amba katsuhenda juwa tunde mana emana wahara zabari ndo madusha wa mbeni wanjema na wahara zabari ndo madusha shati jasi propose wa mimi donc wewe umhadushami emana à l'époque en 2016 ha 2014 avajanu faransa emana watu kenda humlula zabarindi emana watu kenda humlula zabarindi shango himabaha ya wadwa hadisi wenaye wadwa mwambale fitina wadwa bihali fitana mwabaha ngojwambo kama mtina shwa emana nakamlola waide mana wafundi wangu Mikel pensi mentalite na mwene bwa komori umri asoma umri asoma bwa komori regarde cette petite mentalité ekande helini bwa komori na jwari rulolo na rikane buba rijwari lole wana wahe mafundi wa hatu narekene buba rijohari lole o wana wahe mafundi watu bakomori narijohe kande heliyo ukaene mrwanda anendebali mwana wafundi ekabale mwanamshe etsimwena ekabale mwanamshe katsina kile ekabale mwanamshe ola bandi ekabale mwanamshe lila susu ekabale mwanamshe shilati hindu ila hunusi ekabale mwanamshe lila dada anende wa ule mwana wafundi anamlole hai mumadusha zukazirendo yotidele usilamu madushami yoti justificatif akabili joke tsomba wana komori uka nganjen lole tikajanja ngem oide mana wafundi de mana nimlolao no yo isindeheli madushami kamkera de bayoti akili woti mroni soka ngom na akili yo heni mdakasheme sajila tukabidi yaramwe ba shade mrola na akili ya sheme sajila karongoa yakabidi yaone kai mroi ebano yihamba hasomo ebano yihamba hasomo ebano mraja ebano hajangu jitifeno gwendi ukaringu mlolo baruide mana wafundi wahe tizamba mbaba hatoni soma bangu shanja kahenda baro imana wafundi ranuko lingo wachenene kama na akili ranuko libwa komori aribana wanando nde wasomari mazi zinti za sharabu ebano misodo hamba ebano mwende msomo ndri mazi zinti za sharabu kweli ebano mwende msomo ndongo ndri kweli bumhadushami ilende suala la ndena kanzanu jibu yao ukayo vraiment ngaune mna petit esprit mais point ya bili wa yambo su kwa jana kayune point na kaujabanu surtout nje nujibu de point yo madushami dabo wambukaya arimana mshakari matabu imana mshakari ma problema imana mshakaja kangaliwa imana mshakari ma hatwari mbabaha he hampara ukambabaha manamshi mshenro mbabaha manamshi hapara yeye mbabaha manamshi hapara madushami ukaya mtsondo lele mwana hangu de mwana hangu ngihari matabu ngihari ma problem ngihari ma mswalata katsu vivendo bumhadusha hudo pare mtu mshahangu hudo mpardoni para abaha ukauna baka problem rikatabia hakatabia hambawe mana wafundi emana watu wakajwaze problemu hizo emana watu ambokaya ze problemu nizo enga na problemu ngo problemu nri kusina bandu ya hula ngano tunambandu tsayinu wende warengo posto ngwanzo mapesa nganunu ko bawde mana wafundi wangu nganunu ko mbandu tsayinu mbahindu tsayinu endarenge
yoti huba au yo sadaka we mwana wafundi hamba we mwana wafundi waide we mwana mshewo waide mwana wafundi mwana watu msediendi mhadushami mimi ananzo tijwa balacho kati jibiwa wakomoro wakaulinda wajojibiwa ekal detaye eze problemu negociateur yatia mtwala kahenda zi izo ndizo wakomoro wakaulinda uzambe bala shati jebanu nankabadu nankalizi utijana nkalizi vanu imrumshe vande imrumshe mtwala ka negociateur karma problemu hakarma mswalata hakawiya shinai ya hakawiya shinai za je c'est quoi le problème est-ce que kajakalamba hindu négociateur kajo Dominika Mbendria hila deno wana négociateur kajo Dominika Mbahindu kajo dom vaza kajo do vaya ye négociateur kaja kam angalia ye négociateur mhadisha on la mhoken si weleze rudure jikadabili weleze zetabu négociateur ya tiemto alaka e mana mshe bezo ndizo akomoro wajoji wakaweshia shati nkalizi eti ni kama shanda yema mtolaka wangu kajeka na papier kwano haka clandestin mimi Faransa mimi kamnika papier mtolaka wangu njamnika papier yao timaisha bakomori yao timaisha ya mtolaka wangu ho hangu hakana problem nayi kajaka hula kajaka hunwa kajaka blala ye nyumba la wila tsahunga nyumba ile ya muno mina nakafanya hazi yekatufanya hazi ekakatufanya zajo parsa nyumba ninga mfanyo hazi ti parsa nyumba F4 ntofanya 2 mois tunro F4 yabonga mnika maisha timwa enyumba timhantiza yo nyumba de no wana tenzangu yao timaisha namnika mhadushabi alhamdulillah rabbil alamin subhanallah alhamdulillah badin kalizi badinga bandu alona nkalizi ba komori sérieux shabana mitso do jona banondo sudona kame banu mindele daba mimi malheureusement mirongo kamindele daba ba komori malheureusement mirongo kamindele daba badan zamba badan midorongo armazerezo mindele daba salam mwana mtuko papa ayam yao timaisha mhadusha tizamba ma message uka ze plus de 10 000 euros mwamba kati mtiazo yende atoka nitiazo mimi wami imepesa utujumne tsoko yale ba mwadushami bisaba ki à peu près 3 000 euros jusqu'à mitani tsingo libede ne hiyo mwadushami niende niyoti zambo kaya hakana contact de na wadzadze waili walo la Courneuve ngamina ze preuve pia tizamba ngamina ze preuve ba komori pyanga minizo wakadwenga mapesa webe hamru ulo Cameroon arimru ulo Cameroon dungo fanya malalao ike malalao yao yela Cameroon ya jahunu ngwa jorenga wa yahuze plus de 100 000 ngwa jonda 100 000 euros alafu tuka ule malalao yao uonge Canada yabomdu le Canada adoka utate na yemru shahangu dine wazeze weli wao mzima nganjuka mzeze mzima nganjuka uwe muibembeni mzaze uwe muibembeni wado parana na balela ku ulolo Cameroon nololo Canada nonga misuru ko ulolo Canada zilanda bukati Canada mtuju wange besala nge Cameroon bahe haunge unu Faransa shanga misuru katsi hula zilanda rabu ila system wakanza uwanruanu ulo Cameroon na Cameroon wadorenga wanu mapesa watudo warenga mapesa bahe wende ulo Cameroon henda tahirewa plus de 20 000 euros warenge mtsango wabeha mshahangu harenge tizamba 1000 euros zamba bahe ya mbeshia ya dazirenge ya zibehe Belgique harengeze 1000 euros hizo habesha emrulo Cameroon yentu yakabidi nlibelu waye hambani msedie bahinja kaju amferino na mtsawana yabo hadaza hafanya ndongo yo kajani juliza mimi negociateur hadaza njiyaru mashama shinu shahatwari shinu ukarungwa doha ule dalao njazinjua njara nazinjua hata shabo tizamba bwe majahondre nkomio haja haniono bwe negociateur hajani leza kabanuga babo mruhuzo dalao ile dalao le hija ngarjo luza ngarjo nda 100 000 euros donc sana ta ukango jo par 100 000 euros unike yentu yonja libelu wa yeti karenga 1000 euros nimnike kwa njoka koti mimi amatuambia tamba yewe bo mama isla kutao bezo ndrabo wonde mafriko wadungu hada wanu sikirimu hadalwa mazi ya bezo ndrabo
Swiri ngarjoni kwa hima ba zenu kwa uzo swiri mima tati serenge telefone si pare mrulo kamru ni simenase abo tsamba namtati zendrabu te swiri monsieur oui swiri ngarjobe haleda la mfumo jao baheni sangu sa badon mfumo jao wanronjeza mapesa wa mfumo ujao wanronjeza wa mfumo ujao wenjeza hata tizamba njaka vzijua serengeze milero tsemnika wabeha bahie mrola wambesha mapesa plus de 20,000 euros ye dizo le dada ulija makarto maili mahuyu yaja yako uhangu bahentu na kangardavi na mweshire tuna kanzente mro la ambasadi entu na kangardavi ye besela dentu abili ya ile dentu wiyo bahie polisi wandrengo antagarini bala waju hangu wakafanya requisition e wafanya waparse makarto yabo e polisi ngo matemwa ba komori e polisi ngo temwa ba komori e polisi wa johangu ngo matemwa wahundre makartomeli yabo hata washanga yombo kwa sekwa ra ndunshanga kabisa mbokaya monexa ilodala yo malalao wabuwa wauno wapara polisi wapara komisaria wajuwe kabari parsa makartosa yanu isabala wado fikiri kabisa la drogue wakafirika la drogue halafabo e polisi yabo yaona hapara komisaria haono haransi hamba sebo wenzao wanrenge renzatu tizambe polisi ngo temwe makarto yao makarta yao emzaza mwibambe nudungo kala kurunevu haja ya renga balagara deni mwana hahe waja wa ya renge wende zao esati wambio kana mjumtu makarto yanu uchoja mditar ma problem vanu waja toe makarto yao wayabe ndaze wo la kurunevu haja ya rangi hensahi rangi yabo tizamba njado libe luwaye ndondondro ilwaye henyu bahangu njado liba ndondondro yenda tema pesa ya hea yabo minde lo fotifu mwadushami yabo minde mui mimi négociateur yabo mimi mnatu do mangalia mimi négociateur non sérieusement ba komori badinga ndongo zingi na jamba bano Manchester mhadushami manukati to atola kanraru manunga njema na njoka négociateur fanya na njoka to nzima shema jandra nko miensi katabi halisi mhadushami kutujwa iheli na yenshi hoda unihula heli na tabi heroho imaginons le hazini na mangalie ni de hazini rangu 6h du matin jusqu'à 20h presque tous les jours comme ça ni le hazini ni jobo masiho e mrimshe nije ni mundu hakansoka na pejuyu na telefoni yabo na telefoni ngono hakansi na telefoni yabo na balati tila hazini tijasile mewa au lieu rentrer telefone akansa do para wandu no bihaze message yambe négociateur ça va ça a été le travail ça a été kujanda problème hazini yabo zibirindo chacun tina telefoni na papa sur para hula pari hula c'est quoi ce respect là ba komori wakatata mizamba na mokaya mama islam kuransi kasi telefoni jaba nruanga liyo kazembe ndo wale ukazemba hinru wandu wakensi wadisi wale wangalo wana wale wende walale nono na yo hatwari parce que mimi abonono zenongozila ngazintabishe roho ne zenenji za rohombi tena zenenji za rohombi tena ba komori niyo sidele hangu mimi ndo rohombi yabo sikamtabisha bomhadushani sikamtabisha bombeba hai yo vraiment ça me fait mal neshali le suala ilo kari arika jakawia shinro arika kaptabiha arika jakamwema arika hakarmu hatwa de mana kaunlola izolo suala zero arma mimi kasta amneshali kaulu ilo vraiment ça m'a fait mal uka wallahi namswafu kangaribi mau mina ye bahiri jowana ka mitijo tijo mine mruna joka haju swafi hezi tabu naona mimi négociateur tizamba imena nakatoa toala kandaru za barindri imena nakatoa toala kandaru za barindri kodi ça fait mal ba komori yabo mine mruna tsukado mangalia mwanamshe katika anza fanya hazi mwanamshe katika anza fanya yende afanya formation hakana mwe 26 amimwambia ishando madusha mbaba anu detail ndo mbabi shambabi heli suala ni wakalamba mwadusha mi wishienro anu detail mbabi hakana mwe 26 amimwambia ro abolona mwe 26 ans yenda bango jonda de formation do fanya rongo wali wana wabeli kwali uende hunu mdamba da hunu kamrunda walona mwe 26 ans wala mdamba da hu wandonda do fanya formation hende kadombili kadondaru harina barka nado henda bari baka mrumarabu yabo amrongoza nayi baka mrumarabu yabo aride shafa hae amrongoza nayi abo kanado henda tsena bizwabo hazia katika do henda
Mimi mwambia Joa la fanya formation. Joa wende a la npe wende. Nganzo nifanyie Mamadou Chami. Moi j'ai tout fait. J'ai tout fait. Kamran si baba ngamandogozi njiba no Mamadou Chami. Kamran si sudo prove kamru mazie debe no dingosi. Kamzia bom Mamadou Chami dingosi. Wani kati provenir juzi message zila tikamba zila zimsomo ni kati provenir kamzia dingosi Mamadou Chami. Ngabondongozi nji na jamba pano ndongozi nji Mamadou Chami. Chale outro trop c'est trop ko kamje hujeba no rongombo ka emwana mshakara matabu yebanu zetabunda zi izo akawona zetabunda zi ekajaka tizamba kajaka lamba hino njaka mangalia kajaka ulala kajaka siuha mbaba hanu négociateur non hakar matabu etabuda zi non il y a problème à comment sérieux bumhadusha ganjoni kambabi ntiti tena mbabi ntiti tena mhadusha mushiendo anjo kama sajono ngoje shiando hawe famia haho hawe famia ya himtolango ngojo hishi amsirikango bango shiao mhadusha wakati mtu la kamba yamba mimi kama pesa yamba mimi kama pesa ndio timnika hambani mike 50 euros timnika ngojo hafanyaje 50 euros Bumuhadisha ngojojo no muhadusha ngojojo hafanya ndo 50 euros muhadusha habesha mrulo ulo Bretagne ulo red hakabesha mru yiho mru clandestin mana meglo clandestin lo Bretagne hakambesha yo sikawangali siangalia sikaonde ti parsa ye facture ngiarma telephone yango bana wallahi namsahaf ye facture yongo yabanu nje duaza mana memu tsinkudi akaremi hambesha 50 euros Uli yarenge sikantero yarenge ya hulembenu rile balati kamba ngundi ya hulembenu jerile hau yarenge ya hulembadziwa yani kwa na wale harenga kaunika mdu clandestin ulo Bretagne Mamadou Chami kamzia zanogo zinu mwaranti ze provocation zinu kamzia ze provocation zinu kamzia ze provocation zinu kamzia baba ngom tizamba badengo mdu zinjira johamba shabanu inu respect Mamadou Chami kamzia baba tikadamba kalisu alalinu esala onradasa kunafanya 2 semaines ngao chavanu domba kango ngojo justifie udamba ke mwanamshe hakarma problem hakatabishiwa kajaka bien kajaka ulandro kajaka mwema Mamadou tizamba kutaje mbaba bere 2 semaines ngojo chavanu ngojo justifie mana tuko zambara ngwalenri wanikolinga na problemu Tikadamba bana bukango jorongo jojetse swama ukubali kaze ndongo zibiri nayi kola ho arima feri nduzila wanai misudu hamba badi kolimina omwili wangu wa mwi dabalamba bali kumani badi kolimina gozibi hukamide couple hangu dami ngosha hangu hena mngu tsonda zinji hena mundu ngutsonda njambe yambezanzao badi kolimina yengozi yangu yombi badi kolengo minaro mina gozibi bwa komori ukaze couple zilo hunu pia luko asunjia wazitunda shandami ifwa ondra jo hangu hatemana emanyanya mbaba mzima mzanza mzima entu asonjo hangu hafuye hata harenge za indini za heluaye hakabeze yono sola hao kana mangalie negociateur ngaboluaye tseni yatsuliva hakasonje akafuye tizijuaje entola kungu atsunabi hatunambia kai mwanambangu ajabanu hafuye huna ende akautwaze ngozinyu yamba uhatu badi minaroho badi koli minagozibi hena mundu kutsonjanjio hangu ya fenyezo yanzao alhamdulillah rabbil alamin mitso na alhamdulillah kaheni sanjo sola ntujudo hamba alhamdulillah hena mundu ya njia harimwe kuplia hangu hena mundu ya njia harimwe kuplia hangu hena mundu ya bihafiti na harimwe kuplia na kanio hena mundu ya kanzamenye ye kuplia hangu mnezi Mungu timuhenti za mnezi Mungu ngono tihanti za mnezi Mungu hena mundu ya njia ya tukata fitina haruma bahati za mnezi Mungu mndu tina humswamihi ngono tina humswamihi kwa ye iyo nizinjo fanya nizinjo kanti swala antujudo sema zedua ganchudo sema zedua shasinti haki mkera vibaba nabo mwamba nrohe na roha sikana baba ngajuka rama masuala wandona ntie deba hene mrafanye via hahe yafanye via hahe nifanye via hangu zikiabo basi
Mais pourquoi vous cherchez des histoires? Pourquoi vous cherchez des histoires? Bumhadushami. Non, mimi sinakubali. Haina mrujo provoke anjuja nijibu. Haina mrujo ni provoke, haina mruwa hefa miya hahe. Wahe mtolaka hangu. Hawumhadushami. Danyi, haina mrujo ni provoke. Bahanjuja nijibu bana. No, sinada mandazo, nganjuja nijibu. Nganjuja ndo jibu hambabi. Vanu mido so mitso do ye hanga bondongo sinchina yi hansodaza. Gansodaza. Parce que c'est personnel. Une vie personnelle, une vie privée. Shanga manzumdo nje vie privée yangu familia hahe na mhadisha manzumdo nje vie privée yangu minaye. Yangu minaye. Malizo mjomba haya paro nambiazo mjomba haya yafungulo Maroko. Ntoti mwambiandro kaywa kuranso tudore ngazenugo zoda honi hunu wetsambaza gardinori wekansi wamba wanro engamjua jizo anijibu wamjomba hahe engamjua jizo anijibu kwa edo kansi yetu kansado anjibu hamba bonigo sato no garjodo zamba ezulada honi hunu ngajujwa rido zamba izo ndizo yana izo le kauli anambiano ikamtsona ngo jizo dinambo kaya badi koli mina gozibi Shanga njoka ya harmo ya ferinu inu vie privée ke jaka obidi wantu jani mtodo nchia mwe tunda mwe juwa Bumhadushami zizo kazirendwa ngono izo kazirendwa harmo kuplo namsamani batobe telefoni rezero tamba bana rezero tamba ngono namsamani kuranso Bumhadushami wazia maziaze provocation zino bano tikantendra nsurongozo wa mbeni baungwa njokangwa ni juwao ngwa juwao emana emtola kangu ya tolwa shanga ngongozo ndo atswa mbeni bado wa mbeni ngwa juwao uwa mbeni ngwa juwao mroshana ndalola uwa mbeni ngwa joy hona lola Mhadushami kuna juwa mbeni rabo bano kuna jo hadaye owandu atswa mbeni bano Mhadushami kuna juwa uwa mbeni ngwa juwao uwa mbeni ngwa joy amferi na ngumina inunayeshi ngwa zijuwao ndo otima laba Mhadushami bai kamransi batita kamchujali na tabiha kamrizie deba inu ngosi Mhadushami maransi ngosi tizamba ngabo ngozi njira chamba bano ngabo ngozi njira chamba bano shasida za tistamili Bumhadushami kamzia dingosi ngandrongoze famia kamzia dingosi bano mitina njaroha bano minjaroha bari sikadwa muwa sikadwa hiba sikadwa mtrompe daini manamshi njafanya mbandongo hata shanda nyuma tsambukaya kam hezi manipulation wa rokado be harma baba hae nanaze ye manamshi wai yabakana mission za hae mtsofanya zofanya tamnito dahoni anoga mjowo kaya Bumhadushami zwakamba jana kakuli wefundi harimo silamu mriero hoda honi mriambilwa kaya tozi twalaka hamani zwakamba kanja kadom nikamba hinru izo nrabo parce que harimo silamu mrumshe ifodom nikama masruf udom nikamba hinru yabo njadom nika Bumhadushami de mana makamnitwawa njadom nikamba hinru de mana makamnitwawa shasi domnika imana mwamenro hezabarindri yabo wewe kutugiso ambao Mhadushami nabo hamba husomo bahi kamkara dimazia deba ndungosi kamkara dimazia Mhadushami tizamba mwamba mfanya taratibu tanro heti roha masuala bahi kamnira ntina afanye via hangu mafanye via hanyu manira nti tranquille Bumhadushami maranti ze provocation donc abati kanza no rejoin dernier fois Mhadushami nganizio bano Mhadushami je te jure nganti judo hamia mi négociateur Mhadushami tizambo kaya ngojo na madamina face en face Mhadushami ngono ngojo na Mhadushami zo wafanya ngojono Mhadushami isa hamba uende kina ndo kanitondolani Mhadushami hujoni tondolani urange mtu mshana kanai
abo wetsi hindu hata wetsi hindu na sena wetsi hindu cha un jour ou l'autre ngojona un jour ou l'autre on se retrouvera mitina huwa mitina vuyu twambakaba njana huwa non hamba wena stratégie wewe wala abo akarongwa bala hamba bala ngorongwa wemru wa stratégie wetsi mru wa stratégie madami mimi négociateur mhadu shami yomba byo kasuri wetsi mru wa stratégie madami bahimu mhadu shami ngojona gwano hu déclarer guerre hamba nzo utsimbe gama bom hadu shami. Je te jure que je paye un jour tu vas payer, un jour tu payeras tout ce que tu as fait. Dieu m'a bien cassure. Gono, bani haki ndio harma mimi. Anjuka mkadamba kabo négociateur ngoto jinika haki winga jiniko haki parce que anjuka minja kosa. Bien sûr ngabo quelques m'adresse, njamo ka tika parfait. Bien sûr, chacun nous connaît histoire puis toute l'histoire. Si je raconte toute l'histoire de A à Z, harma afira ino hanga imtola kahangu. Si je raconte tout ce qui s'est passé, bahimu hadu shami ujo shangaya wanronju wajo shangaya shati stahamili ngandazo na mitema nganchido hida mnezi Mungu na alhamdulillah rabbil alamin shanga ntuno regis no hadu shami we adui wetsi hindu ngono we adui wetsi hindu nani ondoka dohe mafitina nyima adui nyuma kamenya daho kuplo nyuma kamenya makamenya daho isela daho emri ya lola lo na wana ili eloti daho yoti famille nyuma kafanya tamtomenye famille muidabanye msepare famille yabo madui nyinde madui ngono nyine madui mahui wa duniani nyitsi hindu ngono nyitsi hindu shala retorno Nezi mgungu rono zorifanyao. Nezi mgungu rione zorifanyao. Nezi mgungu wane lone haki nesoni haki. Nezi mgungu liba Mungu. Nezi mgungu joliba. Bumhadu shami. Shatizamba nyitsi hindu nizo mafanya. Nyitsi hindu nizo mafanya. Si haki zaka zirendo. Harima kupulo andu kwa donchi ya kamtsujua izo wa hadiso wa ili. Ce qui s'est passé. Ze secrets zao. Izo wa hamba. Vous ne pouvez pas rentrer comme ça mtsonjia kupli ya wandu mtsabezo manzao mtsodo dhani nrongozo manzao soka sirendwa yesundo silamu mtsunambo kakari mazire zonga simalaba bumhadu shami iseni zomrenga ukabo loba na mazire zorongo wao ramba we politique banonga simalaba ngasimalaba shanga ntsuno hambia nurejisa mhadu shami je te jure bumhadu shamba na basanga we anemi wa hangu mhadu shamba yemba tahosoni haho uka on vera ihorendao ngarjo wane manza nkili minawe hamba we nankili bahenga ngarjo wane ankili ya haho ihorendao iho wano ihorendao iho ngarjo wona yesati zamba na basa mitsina mbapiti hata abasa ntsina mbapiti abasa objectif yangu abasa mimi do wana hangu basi point ondo yendo bisiti fulani do wana wahangu ndo angalia ndo jobanu walio basi isaba kama kachani husu emtwala kangu na kina problem hata kachani husu hamba bango ngojodomo kipenaye hamba basa ngoroge garantia hahe bismillah imguna zirendo mhadusha mguna zirende nezonga zero sha mguna zirendo mhadushami mamba hakari matabu rangu namlawa ngasina dozabanu hakarma abuna na tawanenda zangu hakarma problemu swafi hakarma tabu cette fois-ci hakarma tabu tide famille hahe tido wajomba hahe wakafanya tanitolo timbaba hahe akafanya tanitowe hakarma tabu hakarma problemu ya kagravu za kagravu halisi kabasi mrujani ya henda domtunda ya juaze problemu nizo shanyo tipia mdaza subhanallah sababu mwanamshibo mnyawo ya unoze ndugozinu ya unao kabanu kweli banu vanu famia hangu no wanzani wanana fiki pia wanandra ndrabo wanunga tsungwanzo ni menyema shahangu sababu mwanamshibo mnyawe maskini no mseo safemala c'est triste ba comment sérieux rangu namla wa yakauna zitabuzila kabida buhema tsiyaone imru ya mumilie mru wa kweli imru wa kweli njomba hahe yafungulwa maro kine kina wakafanya tanto la tsuwa hafungwa
na akajua reja funga kauna ze problem za kahoda honiho abo na ruhanenda zangu yeti mwinyi ya jo ya dom edi yeti mwinyi ya dom angala yaro sha hadaza papa ula ulo shen libido komori vai hadaza njanjo be famia hahi mtaza hahi ni baba ulo komori wadaza wa mransi halafu ra mazide za izo mina natukaba na tukadum edi na borenda harimana na dom fanyaza ngo pia ya izongo joka jahane banu izongo joka jahane banu ngabando gozinya johamba na muedzi rangwe perdu jusqu'à maintenant. Regarde tes cartes bleues hangu na dwifumbu ataba nsoniyo hatabana natunikiwayo jusqu'à maintenant. Izo mwanamsha kabida buhema atu yawone kie yemrunjoma amini mru wakoli. Izo kakoli mwanamsha kakoli vraiment ankli kabida ni mwanamsha ankli. Takawone yawone mru wakoli ya mumilia yemru kakoli ye angebanu pour lui. Ngon halafu leo madusha ngondre kilo ujebanu wambe kaya ujebanu dama kanja kadoma angalia ukakari matabu hakari ma problem samba emgo bismillah usamba bango judo kipona bismillah bismillah ngarjo tizamba ngarjo honana umhadushani bismillah okipena yonro okipena ndo mhadushani mimi tizamba ujitifangu duwana wangu basi wale mbahingo basi yabandu mbabi nazingara shatsi na jeni hadola fena mrengo daba ndongo atukuva ngarika zoba ntukanza nreje muhadu shami yatso dungi ya ze provocation ngono dungi ya shatsi zambo kaya ngarcho honana minawe samba we crimineli we assassin je t'aurais madushami njamba njo huwa njamba ngamina vuyu njamba njo huwa nono misido hambio kanga mbaba hanu nganjo kuense ngombaba hanu nganjo kuense mhadushami kutujua mimi negociateur kansido hambia kutujua ndo njo mgabili wengo fikiri kanga midaba bismillah ngamidaba ngarcho ono daba wangu mhadushami nane fami ho walole he wandenga udaba nane mtola kangu hele ndango udaba ngarcho uona qui est bête on verra qui est bête ganjo dindre jabanu sikunje nione qui est bête mhadushami nani fami nani mtola kahangu nani fami na lola on verra abananga ngamarama zerezo ngamidaba ngamarama zerezo shankar choko nana mhadushami tizamba ngamba bahanu kanjo coince mhadushami mbabe kasure certain kane fierté ya haho na mkene fierté ya hanyo shanga njokaya la balle est dans mon camp ganjoka tout ce que je dis j'ai raison ganjoka ngami makini parce que ngamina rezo na bao e kanga njoka tika tita timtarma problem toroka hangu e kanga njoka mimi timtarma problem e kanga njoka ya tindati mrende nai bahi nchojo janta swama hapano hauni mrejei ngono shanga njoka ya nti enfotif comme polo hangu nti enfotif shanjoka ya wanuma crimineli wanuma traître wanu warenda ambi do akafanya zanongozini wanu andro apeu do akafanya zanongozini bwana watukufu ngarika zobani isonse habari merci beaucoup mnezina jelie vatika mroa he famia hai au mhadi shami hajaban tena hambangu ni kodwa de réponse ngono hajaban hambangu ni kodwa de réponse bangar jo huja cette fois singa jo frappe mlatini provoke baba na basan sudodaza sina dodaza salamu anamsho wangu Nasrina mrati jo bana ni provoke tena mrati do ni provoke mruna ngale via hahe hena mruna ngale via hahe point barre Siona kabanu ça me fait plaisir ndo jabanu na ba vie privée zina kadwa shimi na mrusha hangu tuafika ça me fait plaisir shanganji tiyojibiwa ka hena mru yafanye via hahi muhadisha fanye via haudeni mtola kahangu mwenex point barre ziseyabo chaque jobira 2 semaines babiri 2 semaines ujabanu udamba ringo ngo justifier mana kalole mtola kahangu no abisa yongo tsa provocation tena yabisa yongo tsa honkodo tena muhadushami
shaskazu ngarejei zikado hamba yababira 2 semaines yabongo ngojobanu utahiso amaha ngojo tahiso amaha ukaya zengoyo kweli zibiri nayi. Donc Mwenyezi Mungu na jeli mtijabanu mdo provoke wangu. Barunga mdo jami paro telefoni mnide yo telefoni. Ngamjo jua mhadusha renge telefoni ikako lemro asoma. Wema na mme renge telefoni unre courage unipare una bonegosatwe uniswami bonegosatwe hunideya njajiriwa bonegosatwe inti fatia hangu mbaba hai hanipar bo mhadusha zenugozo nyangu mhadusha mi ha uwajomba hahe au wanyanya ebani kamtsunde telefoni matsoni kodo badi ngabando badi nyina rohombi badi kulinyina rohombi watukufu ngankazobani tsunjwa ti derape ti tambandongo zinda jina tena tambandongo za sasena banu twanza ndongowe nganso wala nganso sama batukufu izo namba banu nganso sama hena mrumanama manzani wangu fani wangu yatujivyo izo nakamba banu ngani mtoso sama shaika wajibu ni jibu mhadusha mizo akamba leo ika wajibu ni mjibu kejajo kirindaze kejajo kiri donc abantu swamaha hema kanu akamba bantu katsirongwa nayi nganso swamaha batukufu ba inti destema hangu kamjao ka mimru wa amani mitsimru wa zibatala shami kanzamra ni provoque mimi négociateur non mi kanzamra ni provoque tizamba mnukujo jani parani provoque telefoni ani de kangwanso ngwano mnukujo jua shamdati ya spizari mazere zwado ni kazandrabu na non safiri ya bandrabu yoke na passe harima mimi izo kazina passe izo nzabari batukufu. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.